在英国超级卡球联赛利物浦队踢球的一个哥伦比亚的球星，伊的爸母伫10月28时互歹徒绑去，伊的妈妈有先互放出来，即马伊的爸爸经过13天嘛互放出来啊，尾也是坐直升机伫联合国人员陪同之下平安回去。 这条英超利物浦球星路易亚迪亚兹的老爸老迪亚兹的这台车，由警方开道，受到当地民众热情的欢迎。换穿绿色的衫，老迪亚兹的手第二。伫咧经过13天的绑架惊魂，虽然看起来淡薄仔忝，不过昨晚总算被放出来，真感谢各界的援助。 de traerme de regreso a casa y agradecerle a todo el pueblo barranquero, a La Guajira y a Colombia por este gran apoyo que le han brindado a mi familia, de verdad. Gracias a todos, los quiero mucho. Muy pronto tendré la oportunidad de saludarlos y darles un abrazo. Muchas gracias, mi gente, muchas gracias. 迪亚兹的爸母顶个月2月伫咧哥伦比亚故乡。 和当地反政府的武装分子民族解放军绑架，伊的老母几点钟久了就被放出来，不过老爸被掠去13天。联合国正式有参加救援的行动，并且甲哥伦比亚教会人员合作，协助老迪亚兹被放出来。厝内人知影消息了，浓淡的庆祝。Fueron muchos días de incertidumbre, de desvelos, de trasnochos. Hoy estamos contentos, felices de saber de que ya lo vimos a través de la videollamada y está, no como quisiéramos, pero está bien, está vivo, que es lo que queremos. 路易迪亚兹是哥伦比亚卡球代表队的队员，接受当地民众嘉义。这件绑架事件伫咧哥伦比亚引起公众的愤怒，也扰乱政府甲民族解放军正伫咧进行的和平谈判。各个人权团体呼吁释放所有被绑架的受害者。公司新闻陈伟林、吴其昌编辑。